Trong không sẽ không mất xong sẽ đến làm trong này tôi hỏi tôi biết tôi mình được đuổi cuộc qua trong nhiều học nên như đọc được cái chính anh ngủ em try xin phần nó bên ta cái chính snake cái bậc crowd cái trong này cái thế xây lo cái chính em trong này quý bị quý ban ngay ngồi em ru kupa ban pernah ini pan ban bedeng ini ke Bible study ke bakum ke barang ni penong ke we ke Deus ke we ban hakani ka seniru bangi bedeng ban polis pang ke jing duai naga benta ke jing perkhia i mat ke jong ni atrai ke isnai ban yalami do ban sem jong me abangi puli ke ni ke ketiem jong me bak ke ba me medan ban kran ini in the yoke and try ka boru ya ka ban pendam ya ka man jome ni ka slak do hoy ya ka ban nongru ki be dan benta ka jingirap ki parabriu na ka benta ki jing penkhia ka ki jing sitong ba ki jing nyun jum ki mat ki pha to ker khu ban ra di we pi ne pening jumi ker khuru ya baro hi ki ba sngo ki ba pet ya ka ni Bible study lingba ke YouTube channel jong ka palang na bangi pan ni kini teng tribe no ni be jingi Jesus Christ amen de ai khuble fi baro ki ba poi hari bor sekali Bible study kentup ye kong iba si kasin meni kong piwan mo de sutuna sibun nambar ki khun ki jong phi de nile pe kini katayo ba ladam kumno ba na ka jing pun ko bor jong praise su ko bola ai na do shwa on giu shi beneng dien ka jing pa jong una da itu lupa ba ki banget hu sedang shwa ni kesenran atas kui ru ban sengit na ka jing rap ki kesenran bakin sada ki kam khla kentup ya ka jing pen khia ki briu hak gospel Markus ila pulih hantu sifang kumno ba abagi briu ki wan segi apostol kila yo ya ke jipit khia bo ikti hak gospel Markus kan nong ba kan riu dekat bukan nyu bukan pra kini kita rukin buat di kita ki banget hak keteng joku hak keteng jongar kin be no isuai kin kren de kitini patmai kin rakno iki besen bat lada kin di ru ka penyam kan am pensni yaki kin bo ilaki kiti haki bapang bat kita kin khia gospel Markus kelenong kan riu kedekot ke bahan nyu bat khatra tingilai pe kini bat kata kala jia sisa kalau try kisu ong kalau jia bat i ba hadirin tangkat tu ke nepor hadirin mau try su ulami pan ban hadirin bawa ula kiu sebeneng hoi kini ke bukren ani tadi hadirin ulami pan de hadirin ula kiu no sebeneng kawan sekasni pentegas lepen ke por iki senran ye ginung bot jumum dei tang ki khadat mut baro gitu iba bot diu ban kalau sedang shua di kesenran tang hadirin kantu kani por hadirin ke Pentecost arun kesenran Petrus batu Yohanes hak por duai ke mensni por live mensni kiu sida temple banit duai brio butko ubaladan ta hak jing ko nadu padang kha nadu kepo ke kami haba kilet hajan jumu perkhan bikin ai eu ndrei Petrus om kerupa berkesian ngimdan ndrei ya ka bangidan i ai hami buat Petrus om tu yang baru tahu beliau ulah yang hoy kilai bat ikati jum ulah yang ulah ya ulah rensiat bat ulah yro yu blai ikatang ila sipuli kini kateu uladam kam ki apostol kelenong kebalai kedekot ke beningkong adu keba sipo ngan puli biang kedekot bandri nyopra
Nrei Petrus ulang kerupa bat keksiar ngimdan, raya kebangidan ni ayami, haka keteng Jesus Christ pada Nazareth tu yan, wong tu yan. Barulah syami nak ketika man barulah penyang di kumni ru di kejat bat imat sola jungu kilala klan. Pada barulah kendrong jaj ulah yang bat ulah sedang yan. Bat ulah runglam bat ki sipok ke temple udah yan udah sit udah yero yo play. Kita kedai ke belajar. Tang katuk ani por hadin kejing lekio no jom try Yesus peneng. Bapa ni bong try Yesus ke ek bau kular bupenda. Kesedang syuan ke sendran juga ki hadapan. Dan rekam sikut tang haki. Namar ke kular juga kalau sebaro kat ki bangin. Di kini ki nom sencar aku bedai bukan nyam Jerusalem ki Farisi ki rangba ning do ki lakem Petrus bat Yohanes ban muduyu balai me perkhia mu priu kumno me perkhia bedai ki mar ki bagi dai priu ki bom dan jingnang jista baklam ni skul dan riki kemau bagi la dan nang bu Yesus bedai namar bagi la judan bu Yesus kismutu yobor bat dia kata ke jipun kia yu tau beriu kimla syu benlan kila pediam bagadai ke kamba ke miracle lani ku boong ni ke dak khla ke bakrau dikimla benlan syu tambah kile ben mana ya Petrus bat Yohanes bakim dai syu menilap ni ke keteng Yesus te harga lenong ke ba haka lenong ke basau jong kam ki apostol ke dukhat lai dukhat nyu dengan sipuli gini te bagi Farisi kila kemito ya kita kejing seluruh jong Petrus bat Yohanes bat kila smotoru bagi long ki brio ki baklam jing kai bat ki be kila smokla rai kila itu yaki bagi la judan lam bat Yesus haki bagi dayu ite yau tau beriu yau ba lapan kia bau da yang nambat ki kim dan ruem banyak sat keliam nrei haba kila ya hukum yaki ban kendri ano syabar ke darbar kila sebelah perlok hi kida ong ayung inle ikini ki beriu namar sisya ba ya kata khala padanam le daki kala pau syai ki beriu ba syong Jerusalem bat dia kata ngimla mandan tikini kedai kijing itu ami sepang kijing don dekat try Yesus bat ini senran dan rekam sebut no tang kalau nang ye beteng nang ilapoi sya ka lenong ke besan la situ kelom ye kata ki kamba ki bakrau ki bakile dan jaga ban thorot iki kan jrong ke kitab no kan reben sai tenrei hakalan long kepesan kani kejo ke kitab kikam ke apostol kalan long ke ba hekat khat ke bakhat ar do khan riu dan puli gini kentin kam ke apostol kalan long kepesan ke khat khat ar adu khan riu digi kentin ki bong kuni bat lale bun kita khla bat kijing khla breng tau pai pa dah ketika apostol baru kini long nak wei ke jimun hakata ke baranda Solomon nrina kita ki wei pan omdan benut penyelok batki penban tau pat lang upen krau yaki te yaki banget lanang penyeso khambun ho try ki pat ba senrang bat ketai kat ban bu sebare kita ki pangkro haki lentisnom bat banbu yaki haki palong bat ki khalti ba ondau Petrus wanyan kan sio ka watan keselnya jungku halor ki banaki te upat ba lagi sinom borok saudong ulai wanlang se Jerusalem kilayalam hai ki walang yaki ba pangkro bat yaki ba lapen sitam da ki mensim bungkhui
bat na penkhia ki baro ki breu na bro Sodom ki wan se Jerusalem tamat Sodom jong kari Israel ki osngo yak ta ki penkhia ki senran ki don hamno hakata ka baranda jong Solomon lani ki ong daga pareng Solomon Sports sinong kenja baranda i belum kenja pelau abar ye tigi senran ki don hitam man la kesni banyak duai ban i pulier ki play te kat bagi nonta ki breu ki wan bat ki penyeso ila de so try Jesu sibun ong ni na nyo ha ka singi ka bani kong bawan long Kristen ka jingalap isran lai hajar mut kata ka singi Pentecost adien kata tersitar ki breu ki kalau nong ka baar ong la penyeso sibun bahagi bagi mentah ka nong ka pasan ru ong biang sibun ki penyeso ila dia utrai kambun la penyeso utrai bat senrang bat kentai ong di ki pai ba ani kedien pareng the multitude tim dei tang kata ndrei ke jing pen khia na lor bu ki yalok ki pen khia to ke tu khat pakhat san ko ong ba nyam jika syu penon ra ron entah jam jam ki senran habo yaki sigilati sino kamu habar ke temple mo sigi surok ki pernah habar ke temple bayak di gibril balik ke temple bo i bopang halati sino mandan jika syu balai ibu entah bah kim la yo syu pan omu Petrus ndawan wei pu wei bopang ban duai ban penkhia yu ban bukti ndrei labon than Ritang kasengio jong Petrus, ya nam tang bak kahap kasengio Petrus, halor jong kita kibapang, kila yo jeng berkian. Kita kerla, boleh tu lupa dong Yesus. Ini kedin perang ki signs and wonders, kibubun, kibangit, sedang lagi senran, ter ki weru kibangit, kila nang yai berkian. Te kibun kijing tho kitab ki kam ki apostol dari ter ni ipat san kijing penkhia kabak dawai pat usyakri jong ble apostol hi wat utaw de apostol pon hoi ki danru kijing penkhia di kiwe ki syakri nalor ki senran tendrei lakham tho sepang kijing penkhia jong u pol apostol te upol tengi te pro ba ulawan long Kristen kham hadin hagijing sia ude pen sitom ben ni Kristen rei hagata we ni gijing na jung ban pen sitom ben ni Kristen ki basa haganong ba Damaskus kani gede ganong ba jong kari Syria hadu mentah kadang sahi keju ke Damaskus kadang dei nomba jong Syria. Balai da yusita, balai ban gam ni ki Kristen, ye kitu ki jiu ki pala kala Kristen, ban ra ye ki Jerusalem, ban tian syar, ban pensitom. Ndrei hakalenti, wan ketsan utrai Jesu, daga sur na beneng klam yu iu, ndrei su thaba ka jing syai, umla su ban pej, kulon ta kando nomor bagata ka jing sai ka baklan kata ka sur jong try Jesu ko wan na beneng ko Paul ka sol marhaswa jong kata no kateng sol balai me pensitom ten hang tau sol usmutu kita ki ba u pensitom ben kidei ki Kristen kidei ki nong buat jong Jesu. Kidei Jesu bakali berai me pensitom penye. Badadian katau usol ula kela ke buman. Bad hakata klipmat hi ulong atrai ayu kwa ing. Aswa jong kata ayu try Jesu mong try. Wong dom beu no hikai niam bakla penpat niam
Wikai bakla ya kanyam tu bitiu. Mereka kata kepon ulak kelang kepon. Yang atrai ayu mekuat kan. Umur ulak tendam itu dia ulak Yesus ban syakri. Ban namar ulak kelang umur ulak pedang ulak Yesus. Yesus ulak pun kebori. Ban ulak ayu kekam ke bekerpang bau pol. Din kata lakhat na yu do pol. Unong playo Yesus. Pedang ki bomdai ki jiu, bani ki gentle kumbu Old Testament. Tengok bani tu ia ke jing bani Yesus, gospel. Kata kedai ke kam ke kepang ke bawah Paul yo Yesus. Nomor hadu kata ke Paul ki senran ki empat yelak syabar jong ki paraju. Kebubuan ke jing yelak jong ki kedai pedang ki paraju. Telah sedang menyelap ke gospel. Syaki wei pat ibum dei gitiu. Nadu bu try Jesu ulang ha yo pol pendep di kata kam. Di dalam page ya kita kikam ki apostol la singin kan kalong kan irap ni khniat page ka tu benta ka lenong ka ba khandai ni siam ya kan ke jingkla rumot jong song bahdian ka tu pol Nanta pipai ke dekat ke ba khatsan kadai ke jing thu ke bajrong tengin pulia tang ke dekat ke ba khatsan kitab kikam ke apostol nom khandai dekat khatsan hang tu kadai ke jing thu jong tau Ananias u balairap yo Paul hadian bola kelah banget men penitu yu pedang Kristan nama borok-borok kiting yu kim sania yu sol dari mentau Ananias wan men yethu sai bong niu ding priu bo blame apa ni tu yethu Ananias ye kitu kinong ilam jong Kristan om kedukot bakatsan dari try lo ong hu tu khilit lo na bau ta ulong atiar balajit hanga ya kebankit ya keteng jonga kemat ki gentle bat ki sim bat ki khon Israel te hoy ya ki parajur udan kata kamram dan rei kawan ningkong ke jingelo lagi gentle to teuni Paul sedang menyelap Yesus simpen slami simpen tut kat sebau pha Yesus lengba ki sakhi ki jong ulai but hakata ki jinglai jelap jong keleng jong keri kita kiri badan saudong ke Mediterranean mong yong ke Israel mentah dan kiri badan Turki Greece san north jong ke Mediterranean tu kiri terus snong ki nongba ki bat terus ulai ki jinglai ki bajrong ki benai te to ko man sujer tengkat tu kan ni ke Galatia ke Filipi ke Efesus ke Thessalonika ke Korint bat kiwe ulai jelap sing tu jeka te man bo ulai jelap ro ki bot ki tu ki jo ki tak khla ki bo Yesus ulah kular ya kita barok ki ban nget te don katu kan ni ki ba tho hagane ka sim tho dot rei u Paul u siong sepang kata abu tho ke sisi nong Rom sepang kata ke jing ku bor jong try sui u ladangin pet ka sisi nong Rom ke nong khatsan ke khat pra khandai u thu lengkot ia kata ke jing ku bor ke jong try sui u benle ye kita khala kalau nong ko khatsan jong sisi nong Rom ke khat ke khat pra ke khat khandai namar ngan omnot ban kran ai sepang kita ki ai ki ru ye ke bo Chris simla le trade danga khnang ye ban pen ko ngo ye ki gentle daga ktien bat daga jingle daga bor kita khla bat ki jingkhla daga bor mensim blai kat ban nadu Jerusalem bat keleng saudong jen hadu ilekrim ngalayalak biang ru ya ke gospel Christ
Te hoi kamram ka bokongsan ka de ben yalam. De kita khala ka thau ye gi jing pen khia jung be iksui bat kiwi kampa. Tong ni pen ye ki katu kan ni ki bo u pol ulale. Ka baning kong ngi syam ha ka kitab ki kam ki apostol ka lenang ka bakhat lai ka khot bokra ka do ko sipo. Kitab ki kam ki apostol ka lenang bakhat lai khot ka ba pra ko sipo. Yon pulih gini kan. So, kini kedai ke jingjia, bekerja, kai prosmo. Dengan punya nak buat usaha mo, ingin kami usaha. Kita hamba lapano yaki dong mensi bukuit kedai let hiar selukia bananta kedai let takaling sekai pros. Teman ba kita don hasalames kila yaram ya kektian ublai hakisana kok kijiu. Te kila don ru uyones kamunong yarap jongki. Te hamba kila la ya yat dengba ya kata kedolan nong borok kowe hadu papos. Kila syam ya wei unong le betong unong itu lupa balam ner ujiu ubaketeng ubar Jisu. Ubaladon lang bat Sergius Paulus ulun skor. Ubriu ubasyam pang. Uni haba ula khot ya Barnabas Saul ula kwa ban ya sngau ya kaktian ublay. Nrei uta Elimas unong le bertong na bakumta na batay ya kakatang jumu ula yelek persya yaki uda persyang ban paino ya uta ulun skor na kata kajingay. Nrei Saul ya ubala khot Paul ru ubala dam daman simukhui ula petsen hu badula om a ubadak daga buit asap sudah bad daga buit baman sudah me ukhonu sultan me unong syun ka hok baro men om wai shu man pen bakla ye galenti babet jong try menta te khmi ka ktiu try kalong hlor jong mi bad men samatla kham de ye kasni katu kat ni por de sisndon la top la hab u lo bat ke jingdom te u la keleng u da wat ya ke ban tin ye u na ka kti te u taw ling skor bo la I ye ke ban le u la nget bat u la smokum dit na marketa ke jing kai jong try to tikani ka yathu hani ye ke jing ja ka bokla ba kamde ye ke jing khia andre kejing perkhia badan pat kiwi benta berkata kalau bau ke kawin ni dak khala kiba da tho ni sepang upol namar ba udang yeslok udang yethu ye khubor kejing penem how ni we brio kolong nong ilam na ni brio ba long kraw long he akan kisnong bukateng u Sergius Paulus udah ulang skor uta unong le betong bukiteng Elimas pat u persyang ban benwin umkwa ba u Paulus un yo yaka te upol i kata bat usneng yu baru men matla bat tang sifang adien kata ulamat la sisa tikini kidai ki ba ka kata ke jing tu pau tradisu ki pensisa bakabut yagi bangin. Te kedan pat sekijing perkhia kiba ni hakawai pat ke benta pat kata galong ya kawai ka khna kani ka khna kadon ke bor benitu pa ndai bagadai ka bor na ladi ndai ba ai play
Henry dan mensim baman haka ba letok kita boleh mensim jom kejing itu lupa. Tapi kini ke itu sibun ini sepang kampang. Usutan ru pula benda kampang. Kat bensyukor ini. Abangi kendu ikibre kibala benda itu lupa di melengok. Adik kono ini lah benda itu lupa. Kaya ban sejam. Dan rai usutan ru ia kumulatif lupa ke ibu beliau nak u penting ya kita bersyukur. Kenang bersyukur. Dan tak kila keren ni kata kepada tu usutan tu. Ibu ingat iki buat iki kena. Are kini tu kita ibu jom boleh kila apa ni tu lupa ke ban sejam. Jadi kita beriu, kita iya kena berkelak banyak tu lupa, badan utang mensim banyak tu lupa. Mula mensim jumlah, mensim peman. Jadi kita kena ialam ni kena makadang kena kompatib ban kamai kecil. Ki ialam ni keleng kemat kipai ba banyak tu lupa. Di kipai ba paten kita yes. Iya kita pakai tu lupa pakai desisya. Kiwan rak bisa untuk ayah kan. Kisah lumpat kita beri. Kamai nak kajing itu lupa jangka. Dan rai dah kalau kendo yo pol pot itu benda musim jom boleh. Usus nang bet yo tau musim bukan apa jangka. Tau musim rumi no kamla siapa itu lupa. Kalau long nak kebelayo jemput kiak. Labek nak itu musim. Di kita ki beriu ki bang. Yo jing mentoy nak jing tu apa jangka. Ki dom ki khitek pat ki pen kulmari ke sinong pen ki ke sinong ban syok ni ban pen saw ni ban bisyari pol ban yo. Badan nampak ut kopor mau demo. Di ketangi siam maka kitab kikam ki apostol dalam bukan riu dekat kendai itu menyampai itu tentang kitab kikam ki apostol dalam bukan riu dekat riu itu kendai. Kemudian riu saya ketika ketiga nong kat kendai. Kenong kat kendai. Kita like review kendai dekat Melakukan kelai dekat tray sebelumnya ingat tamu kita kedai kecing itu sipang kini kecing jia sipang itu kena ya keba pol pelat no untuk musim ubah musim itu ubah dan nakar but na kata kecing dan untuk musim itu ubah iyo jimat toy kita gibreu kita yalam ni kita kena bagi nyo jimat toy. Kedai katu. Am katakan orang tu kuma pada industri dekat negara iyo.
Kilap. Kanu kedua. Country ni. Country. Tu, mana kedai dan country ni mah. Tu, man punya mah. Kalau jaru apa ni dang ye le siapa jaga duai, berkawai ke syakri ke badan ke basyong suit bekeren belai kalau ye kenduk bat ni ke bai jupen yo sibun ke jing mentoi kendrat jungka da ke bekeren bertong kani haba kebut jan yang pol bat ini kalau perta kada ong kini kibriu kilong syakri jung belai bahri tam kipa pun benar api ya garanti kejing penim ya gani te lale bonsni ndre pol habo rasum setia lepaidien batu ko ong hau tau ksoi na hukum yami bekerdang Yesus Kristus dan mino naka bat hakata keju pol ulam mino tapi keren ya ka ketin ublai tambah keren dok suit, dia berkeren dah kisah kerja jomble. Dok suit badan nak ni kebriu, ni kena jenis ya. Keren tak, pen keren ni kan, bukan ong. Gini gini kisah kerja jom berkrau tamu, bakli tamu. Penyelap you gospel, penyetui kelenti jom kerja pelim. Puan tip ni kata, dia mana berkeren, dia berkeren maka nak kerja tip juga. But Dekat oman kesini tu, puan langsung tanya, langsung wit dia kata, sesukum baik dia tahu mensim, mi no nak. But season hukum puan, belum mi no nak. But kita kan bahadian but kita hukum no, but kita try, kita break baju yo, jangan tahu ini kena mi, but kita kiwin ban pensitong dia puan, but dia dan langsung puan. Kena di mana bahasa sekarang. Te kita hiba dia ya kisahnya kijong belai. Haba kilanget bat haba kikong lapan kubor iki bakinle ya kikamba banterkia iki. Tinggi is kawipat ke jingjang ke bawah opsipol le kawipat ke kamba kata kelang lapan siam pada ke kini keju kitab kikam ki apostol kenong ko bakat khandai ke dekat bakat wei khana hang ni te long abun kalong thik kum tu kum penkhia Petrus Yohanes ye kibre ki buan sakat tempel bahapan bu ye ki ha nanti bat kiru ki Superman tam makan ha sangiu jong Petrus ro je ki bapa te kum ju ru kerja ha kapor ke jong pol kenong bakat khandai tan khandai ke dekat bakat wei khat tiu blai ula jule ki kamba ki bakham khala da ki tiu pol kat nadu baki lali lam ha ki bapang ya ki rumar lani ki jan kersya na kamet jong ki jingpang te ki la jano na ki bat ki mensim bomman ki la mino likot kat bodong dan ha Ephesus kini kerja ki briu ki bapang ki bonra ki lani ki ba khlem monra khamilam ki di bahye kira ki jan di rumah ni jan kersya yang apron ha ki reng te banyo ban pol kta ya kejan juki ban sipendai teman tu kejan nang tas lira si ban bu ka hanu juki bapa kiyo juki kimen sim manru kimi kata gede ki kamba ki bakrau ki ba pol ure namar bolangen utrais de kini ki sakhi kumno ba pol
bat kiwe ki sunran bat kiwe sakri jong try su kila yo ikani ka bala pun ko do try su bo ong kin le kita khla kin bo ki hor ki pang bat kin yo kia ni sa kham sedian do nong bakhat do jong ka kitab kam ki apostol ke nong ba pra ka khat ba nyo sifang ke jing kia yo to pa jong Paulus New Paulus de wei ni ki rangba ba kata ka dulun nong ka keteng ke Malta tangi ni puli kita ikam ki apostol ke nong ba pra tu ke depan ke jerong ke ni ke jing tu tangi ko diplut tambah tangi ni pet mo dekat benyo bispo ti hadan ajan kata ke jaga ladon ki khendo ki jong rangba kata ke dolun nong bukateng Publius uni ulah ini ulah sumar bahai ni lais ni daga balai buram kalau jaru bau kepala atau Publius ulah bangkisyo bat kesuat how bau Paul ulah lekrum bat bau ulah duai bat ulah bu ialah kiti ho ulah penkhia yu de anda lale ya kani kita kiweru ki baladon ki jingpang hakata ga daulan nam ki lewan hu bat ki pen ulah penkhia hela penkhia yaki ki balayele buram ru yu ki balayele buram ru yang da sibun ki jing ai buram de habang ila ya penmi no kila ya bu akading ya ki kat ba dan kam ti wat ha ke por badan pedeng ki jing ki bakrau ru kini kebut lang kini ke kam jong ke jing khia ke kam jong ke jing lang wa pasul por ke jing le ke bakhadu jong suabun saya patak di asnam la Jerusalem hagi jing khum nomor ba usha kem hiju den rei apil se himaron de kinom sensyara po Jerusalem jong himaron ki ong ba mera apil se rom unta an hab ban bedra ini se yeng bisa rom unta kila peyu kila sumariu kila penkit yu ko e jahat ke bahe ba bakit ru ki jing ki marba msibun banlet nemba ke duriong Mediterranean seru si Italy banlet si Rom banyo ban bishar yo pol hanta hagalanti be ke riong ki bakhlan pol ula de ong yo tau non yu bo un sting no andre sim sungtho ye ke ong pol ula ye bedeng poi hadu ba ka tingkhu mau ku kendo bat kala pra kata gading iso kata jahat kala pra kila septieng baro kita perkhat ba ki sipai le septieng ba yo kumno yo phat kita ki badan ta buan di koi di ngumpul ba yo ki yo phat te ki mut ban penyap no iki kedri pol ra kati uang em ba kunta numdan wiru banja berkumta sisa kila im baro te kila im ki poi reko agata dolan nong Malta bat apa kita nang ta dolan nong Malta la jasho ko ke kamba ko bakau bakat bakadang siding nomor bal aji la ngom no mi ketsan persen na pedeng kitu kiding sindrom ding rid kiding ria kitu on sno kakti pol syukun teri tu sen geding alhamdulillah adien kata ga le kendu bat yu Publius utau nongelam jong di kesnong bat utau nongelam jong di kesnong bat ki nong sang ta buan ki langet bat ki la burom yu pol bat ya perlu itu debat kani jing thu berikut itu bahwa pol do let hieng jong Publius ulap yo kapa jong bu kisyo pang no de pol dua indam ta jong bat dapat kia
bu ikti ro te kam kut kejing le kamba kata kaya angkat bat kejing no ye gospel bat kejing kai bat ke kamba kata kade ke bu Christ community ha ki banget om tang hai we are no hoi to kham kerpang ye apostol Paul kham kerpang la ai ki bikin ne khambun na sik rekamut bat ba yang ai firu ki banget Christ bom sim ai kata rela ai hangir ada ngi suko mu be ye ke bu Christ ko au Marcos sim ong batang kisandran ni tang apostol Paul Orang baru kita ingat kita ini kita kerana kita boleh kita hipapang bad kita okia. Aku tu mengipuli mana nak gospel Marcos. Ti nak kata kedau bangi i hadu mentaru hakap jeli jom ki banget hukra Yesu. Kedan kini kejing berkhia. Dak bor jom, dak kejing bor jom. But la pen mi ki brio na kamen sem juki na kapom la pen khia ru iki met ki juki na mar la pen kubor dokter Yesu ki bende ta tiba kata gede kejing temu kejumu ba ki banget ju ki benda ki kata kata ki brio ha bagi duai na benda kejing pen khia dan Ibalang Kristen lupa di duai siapa Yesus. Bagi wipan, ibang patip. Ia kata ke borju, kintip kumno, kinyok kumno. Di tang namba, kibangit yo. Aba kilit banduai na mentajo ki. Bagi yo, dikjing bagi. Tika badan kam yang ai firu kurang kumta haba u ai ni ia kejing ketu. Kinwan kejing ketu nakapor sikapor. Bangin duai nak benta jom. Laban long bagi kelembuan hangi bantu aduai. Dari laban long pat bangitip bagi ke dalam pedang kejing sidang. Maka met jengki ke dalam pedang kejing nyut. Kejing community jong try Yesu yang IP. Kalau bangin duai nak benta jom. Begin nyut kejing berkia. Te ingin saya pedang pat hadian ke ni. Bangin nyepit pat kendon ni ki nongrem bau blai jubab ki jing duai ki jong ni la supet peteng dengan pet ki sijekam agak tayo banwan ki nongrem ki bau blai bu lani ki kendon bau blai bu ba ya ke jing duai ki jong ni ki jing kerpat jong unsa skor badun jeba nama ladang imtep kita ki kendon nyila ban duai sekat peduai klam da pendap kita ki kendon ke bu community nyinam yo ki jeba bersai di don kendon dengan sepet kita ke wipat ke Bible study ala syam tayo te nyinam don Bible study nama bagade ke tayo jong ki kentai ke women's week dan ki program hang ni yumani nadu kesini mandi adu kesini play dia kesini poya janmiat kenong dan raya kesini play prosesi tengah kerpat ifi bufinya boy segani ikondu segani di program jung women's week dia piru ki perlok ki perabungit ki bai page limba gani ki YouTube channel jung kapalang ansa penpoi ya ki jinya sengkat to kan ni lingba jong YouTube channel khamtam ki badai hek sing ulai ba phiru pinyo ban yi kada pidon sijingai ba pidon ke bisa sikiwei ban ki jaka dan rei ki bala wan hanjan ni da pediang sum hai phiru wan menyo ki jing ku lingba ki jinya seng ki bangin yo hakani women's week kata na do kesini mande ka khagwe tarik Aduh, ka singu play ke buku. Itu play untuk kui ke jing play jungi kedian kui ke jung ke janmian. Tela dan keno ke jing geli lani fikwa ai jing mut ni don por kan dia kan tan ka por ka
kaya indai te tonginya la sing tonginya duai shwa dia mengenai duai entah tuan jikli ingin sepetek tingnya duai naga bentang kiki bagi pulih kan kepor inya duai pulih ai ini kejingan kebalong kebas kem sisa kumba community ini bengilong kejing rok kita kebadan pedeng kejing pang di sistem miru inyo bengirap ini kejing jungi prajesu penla ini nama tidak kejing bengila bantuai nak tajuk wipan badan pedeng kejing pang kejing sistem nelor bengi duai nak bentang kejing sistem kebalan dan haladi di nalor ketahui kiwi-kiwi menditang di Jepang Kristen. Dengan dua yang terketang, yang dua ru terketang Women's Week, kapan long senteo, kerkui kui kejingseng, nado kebesedang, nado kesini try. By yaki sekri kijong play, kiban sesam yang ketian jung, yaki benishin benta, mungkin nong elam jingseng, kinong polis dang bertuai, kinong elam jingwai. But kiwi-kiwi ru kiban isim mental yang bagi jingwai kapang berfer. In duai ba yang bagi ni jingseng di Women's Week min yo jingku kibo play tu. De ngin sungtu baru juga team jom kini ke Women's Week. Kepada isipang jingwan jengok pat ke jom play jadi beriu jom. Itu ni duai lang ba. Din keningan kepa bahasa Roy semua pelat ini dari jengku tu ini dan Indo tak Roy lang pun sayang kepa jengi neng yang ini nak bentang yo kena kepor sustain try ini boleh ketin gitu yang ini nak bentang ini jeng itu ketin juga siapa kecik berkia yaki beriu yaki pang lagi syakri di jombi. Boy mar bumi melak kula ratrai kita di bangesri. Kin sele tak kala. Kin sele yaki kamba. Bakin penkia yaki pang. Dua yang nak bentang jombi. Bu yaki di jombi yang nak terlibat. Inyo yaki penkia yaki pang jombi. Niai mo ibe try kansi bakalan cia sisa kita. Kecil tray jumki sepi jumki ki apostol kila perkia simbol ba beriu patata apostol pon belum sepi jumki wan din pat din boleh kelag nomor passion jumki beriu jumki rei sependam boleh di kami penting baju try perkia simbol ba beriu buat tang ke passion ye ke rumah lagi kita jangan siap sebelum kita dengan tiga jumlah try apa bu atau kita ibu pang kalau yo ya ingo ime try pamela kini kampa yang bagi syakri di jomai amtan kita report rehadu kini kisni try ai niru kejinget kebas scam kom kita buat syani ame try ilong break bersani amdan nampak pengiduai itu yo try kejua kejua pengiduai nak kita kita bersia jinyon jin sitam jin mat kejum pada kejum kiwe pada para sip try kita yo diam sisa kejum bersia kejum dua kubun rai baru ada pedang juni bagi nam yo banyak dekat jingan kejing sani apa tadi kita dia bagi nam dia banyak kejing bami men isnaya try berpenan kau ini nak minta kerteng kui kejam dah mau try kita kirim kang buat Malaysia dukur kru try ya gani ketayo ko banwan kecing seng jom ki ketai Women's Week ke ba KGP assembly kalau penbaj try dukur kru ya ko kui kecing seng ke benginyo na besi Monday aduh kesini try ko buat ai kita try bahkan long kejing aku jadi
Param ke ki perlu ki bawan sigini ki jeseng. Ya lalu matrai syakri ki jome ki bani ban sami ki kne jome ki jing kre jome baru. Kerkhuru try ki syakri ki jome ki bani ban yelam ki jing seng ki bani ban pulis nang berduai ki bani ban yelam jing wai ki bani ban ai ki jing wai kerpang ki wei ki benta kan ra. Kita menang ki paper ki wei ro ki judge program. Itu ada kerkhuru ki wei ni ki benta. Nang bang try ki mat ni ki jing mai bor ki jome. Mar try ki suhu ki si la jan. Memang sewan pat try ya ke ban siang no ki breu ki jome. Pada dia kata kan sewan ki jing besar ba. Menor ki selak. Try kui ki jing se ki thai jom ke barang. Bat ki jing se ki thai ki barang baru kenang ki jing dia. Bagi rakhi ya ke women's week jom news na. Semua kupab ki jing ke pat ki jom. Pan ini baru agak tengah pada portam. Kejung drive nak ni berjumpa Jesus Kristus. Amen. Bangi layok ka ketien ke jome ko try lang ba ka Bible study. Try nyin mi nok nang de yeng ka ba khu yeng ka kentang ke jome ko kun ra. Ni pan ke jing ai ke jong try ba nong pen jong Jesus Christ. Ke jing ba ke jong play ba pa. Lam ke jing pechat board ke jing pet ngen ke jong ma sim ba khoi. To ke ni lai ke nyai song nyai sa. Kat bala ka jong ka Bible study. Kum ju ru ki param bangai kum ju ru ki pa pang ki ba shitom kum ju ru ki ba mane ki ba mani kiba ya ka kerteng kiba krau ber kiba im ke jome la ka long hang ni setelup setelah ke perthai na do menta sedu ki arta ki bom cukuru amen.